Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jo ka khubor mentaka step. Ka kunun menteri ke sarkar pedang ke lemenjur ke jing pulut pisa ke bakumba katwai hajar nyo spa klur tengkana ke benta ke kana samari ar hajar ar punyo. Ki pulut ke asam nen kesi ke leshim tino ya kawai ke nohikai ke bana Guwahati ke balaja bat balalap na Shillong. Kajingilap election na kebenta baat jong election na West Bengal kabadi ban long kajing tap vote ak arp kundai trik uyayong kadang ya cekmat. Bat ke North East NSS Festival arhajar arpun riau ke bela penlong da ke skul ba USTM ke lekut no henin kesengi. Ke kubor ke babnia. Ka kanun menteri jong ke sarkar pedang kala menjur ya kajing pulut pisa ke bakumba katwai hajar Nyos pak klur tengka na gebenta ke khana samari. Ya kene ke khana samari an penlong haki ar benta. Ke benta benengkong kedai kajing penrung kerteng yiyeng ba kajing ken yiyeng ke banlong nado uyayong hado u nailur menta ke senam. Kat ba ke benta ke baar kedai kajing ken kajing bun breu ba balabu ban penlong ho rempang ke senam ar hajar ar punyo. Ba kan shim mi kajing tip ke babnia aspang kajing bun breu ke emlang saalang ba kayok kokot jong ki breu. Kakhana samari kadang long kadang rem jong jeng sensyar ke baai jing tip ke bala bensyanya bat ke babnia na ke benta bantau ke matri kam ba ke ban yadai ba ke jing penroi ke bentuk belang. Kakhana samari ar hajar ar punyo kan penklan ke rukom trekam na ke baai jing tip ke batamai bat ke babnia. Kani kan long umau jam ba kong sana ke rukom sensyar jong kari na mar ba kan long ka jinglum jing tip ke ban nikong ban penlong lengba kilat digital. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unia sami ki sembo perkat u bat ki beriau hakari bat cabari rukum jo ak program Man Ki Baat lengba ka Akashvani menta ke step ha ke porkat we beje. Kani kendai ke sien ke basispa lai pulai ba Menteri Rang Bado na jingkran ha ke program ke basisin jibnai lengba ke radio. Ya kini ke jingkran Menteri Rang Bado anyo na baro ki network Akashvani bat Doordarshan na ka website jong ke AIR News bat na ke News on Air mobile app. Online ruban yo ke live stream na YouTube channel jong ke AIR News ke DD News jong ke office Menteri Rang Bado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maredap kran Menteri Rang Bado akaktian Hindi an pensngo sai gijing penkelas akaktian Khasi Jantia bat Garo. Ya gini gijuk gijing penkela an la ban yo sngo biang na do shibet janmiet ha kapor prabaje. Ki purit ke jela Asam nen kesi ke shimtino ke Bhabana Sarma ke nohikai ke bana Guwahati ke belajak no dog arp sau terik uyayong. Bani lambiang ya ka Asam na gebenta ban le ya ke badan kam hadian balalap ya ka na Shillong. Laban kedau bah kesengi bakaja ke Bhabana ke lapa ke kubor bakadan hapadang ke jingmas ke bahiyang jongka. Katkum ke jingwat ki pulit ke lashim ke taksi Uber bat hadian ke niepat ke lalet da ke Rapido ban Chapalton Bazar bat Sekitan Guwahati University. Ki bahayang jong ke Bhabana ki lapoi Shillong banwan shaw ya ka hadian bagi pulit ke Guwahati ru ki lapoi ban toket halor ke jingja. Wala lalap ya ka kerukom ke babiang bat klem dan kenu jing mensau ki bor pulit kidang bisar benia banti be kedal gua penong ya ka ban poi hadu ha Shillong bat kumno ke leyok benrung hapok ke kamera jong ke bang menta ke jing toket kanang ya cekamat ban pensai ya barok ke jing shisha. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Sia Mulyato balalap ya ka Bhabana Sarma ha ke than polo ha Shillong ha ke bor kumba prabaje emen step nen kesengi bararin ke dia layalam ya ka syaka sadar police station. Uba Vivek Sia Mulyato balapa mardo reka banle ya ka medical examination ha civil hospital bala pentip ru syaki pulit ka Guwahati. Ka jingilap election na kebenta baar jong election syaki yang dor bartauan ke jela West Bengal ke badai bantap vote ak arp kendai terik uyayong kadang ya cekmat. Nin kesengi unitin nabin u national president ke BJP ula penlong ke roadshow habaran nagar. Ulong ba ke jela kalalong ke belapan kreak ban shimbiang ya ke buram jongka bat ke sengru ke kloy ban kentat ya ki kamsan perthai jong ke jingtiang. Unang ilam kaliang persyak ke West Bengal Suvendu Adhikari ula kentok jor yu Menteri Rang Bak ke jela ya ke Menteri Rang Bak ke jela ka Mamta Banerjee bat ikan ilam jong ke TMC de ke bakendok begile ya ki kampamsa. Menteri Rang Bak ke jela Asam Himanta Biswa Sarma ula penpau ke jing syania ke baskem ya ke jingla jong ke BJP ha ke jela West Bengal ba kum joru ha ke jela Asam. Kani ke kubor kawan cepi na ke Akashvani Shillong. Na ke Akashvani Shillong ina beteng biang ya ke kubor.
Ka Northeast NSS Festival Arajar Arbun Riau kabala penlong da ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM halur kemat pedeng lapen kut bor gi samla naga benta ke Vigasit Bharat lapen kut no hanin kesngi. Kabalong kejingkut jong kisan sngi jong kejing trelang ke bakrau kejing syakri ki emlang salang kejing esa Meghalariti ba kejing pun kut bor gi samla ha ka kut jong ke Sekolah USTM. Kani kata masa kala peni soalang yang ginong Tremont ngobha jong ke NSS bat ki program officer na kaleng ki jela kathan chite lam mingi. Ya kani ke jingelang lapen kot da ke Unity Walkathon ke bagenti we ke jing teli jong kari. Ka Meghalaya unit jong ke seng BJP Mahila Morcha ke Belelam da ke North Shillong Wing jong ka kala penlong ye ke jing syong menhin ke sengi akan dailat ha ke ba kila dawa banbo kerpang lai pulai na ke sispa ki kentai borsen syar ki balajit. Kejing ki kelasaki kejing syembenta negi dekhot jongka kenhon ki kenthai. Haba kran ni gelat pathai kubor ki dekhot ka Mahila Morcha ki lekentho ya ka Kongres da ka bakno bakala khanglat ya kejing menjur ya ka nega bel ka baidei baki kenthai ha ka yang dorbar parlimen. Ha kejing persang man pen klan ya u shenrai u balapen mi ha ka jela Meghalaya bat ban kentiu u badan lakador. Ka Meghalaya Basin Management Agency kelesoi ke sekolah resto jengmut bat ke ICAR Research Complex for NEH Region Umyam ban kentiu ke jing penmi bat ke jing bahad jong ushenrai lakadong. Kumsi beta jong ne ke jing trelang ka MBMA kan bo ya ka Mother Block rengkat bat kiwe ki nursery ki bane trelang kenang ban penti kena ya ke jing penmi ya ushenrai lakadong ubah bat ubadon lakajong kedor ke bakordor kenang ban la ban penyat yo. Kalong kesngi ke bakerpang yau carry G moment ha ka Meghalaya State League ke basan nen kesngi. Da ke batap gol nyo gol ke belapen long sendan ya ke Aceh SCO Rongjeng ne ke Askor ban penrem ya ka Balmun dari Football Club da kendai gol lanot ha ke jengkon Group G ha William Nagar. Kani ke dikasian ke bau noel akai ulayo bantap bon gol tam ha ke we ke jengkon ha ke ne ke samoi ke bamenta. Haka Group A chamau kerwat ke seng samla dang pelun kala penrem ya ke Mountain Sports Club da Saugol lalai. Haka Group C ke Amlarem Sports Club kala job Saugol ar persya ya ke Lamin 11 Sports Social and Cultural Club ha Amlarem. Haka jekun ha MFA Ground Shillong haka Group B ke Maupu Sports Club kala penrem ya ke Mulang SC Nongba da Saugol lanot. Haka Group D ke belalong ha Kleriat ka Thang Sky Tiger SC ke la penrem ya ke Jalapet Muchat Perdung da Shigolanot. Hamairang ka Mission SSCC ke belamat ke jing rem Arsin Kenti ke lawan poi ban khur ya ke jing job da ke penrem ya ke Lauba Sports Club da Argolanot. Kajing kan at hayeng kala long kajing yap ha kadong mau blay jong kanong ba shilong nen ke step ha kabala keno bo we urang ba basopo snam karta ula sya penyap ha para be shong wai jong u da ke bapenan kam ya ke bot no parking hadin kajing kan at lo kajing subajur ba udan jing edai bat ke kurem jong u. Superintendent ki pulet ke district East Khas Hills ba Vivek CM ula pentikna bala kem ya unu breu ubala sya keno. Arngut gisamla kala kladno hadian magatuk-tuk ke bakila syong kalalit tenra ka wikatrok nen kesngi ha kesurok ba kabadan hakatsan mer bernihat kat kum ka kubor belayo lum leito ba kani ke jingja kala ja hak porsan beje ha ka ba ko wikatuk-tuk namar ke jing penher stat kalalit ban tenra ka wikatrok ha kani ke jingja wa syong hadian ula kladno hasyan kat ba ubanya kani ke tuk-tuk pada ula klad haswa ban poi ha ka jaka sumar ha Guwahati. Ki pulet jong kathanat bernihat rengkat bagi nong trai ke NHAI kila pen kit no ekamet jong baklat no shan nong po civil hospital ban le ya ke postmortem. Kan Niti Ayog kala thau thamai ya ka kenhon jong ka ha ka ba ustad kayo ka kod Ashok Kumar Lahiri ula sya thong kom u vice chairperson ke Niti Ayog. Une un bujli ha ka jaka jong vice chairman bamenta Usman K Berry. Rengkat baru Lahiri ke sarkar kala thong ru katukane kidkhot bapura jong ka Niti Ayog. Bat katto ko kubor kalakot dengan nega step ke balawan Chapi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por prabajing na so baga Delhi Station na ke benta ke kubor ke ketin Hindi, ke banbot ke kubor ke ketin Pareng, ha ke por prakat san minute. Ngipen ken mawi piginong ngap bah ke por prashteng na ke nega station pinyo ya ke North East News. Ke por menta ke agenda partat prabajing.